Weng, kenapa Weng? Kan Yosi mau ngamuk. Kalau ngisor kan dia. Dia? Kalau saya dia. Sabene nopo ya, melas men. Melas ya sabene. Turu opo? Masih napas buatan, Bos. Kok main juga Mas? Kok? Ayo kok langsung buatan. Duh. Oh iya, turu, Bro. Musuh pemilu ya. Main metu ae. Aduh, belum apa. Ndak naik dalang kok main melayu. Melayu. Itu berapa, Mas? Biasanya lari, Pak, ini, Pak. Melayu, Mas. Waduh. Oh, Ade kesulut. Mana sih? Munggah ya kalau munggah wegah, Mas. Mager. Kalau kali medun melayu. Bensinnya kurang ya, Mas. Plastik iku irunge. Bungkem plastik cangkang lho. Plastik irunge. Plastik irunge. Karo bensinnya mau kurang ngene. Bensin banyu. Belum bangun. Ini semalam ikut penghitungan KPPS ini. Jadi begadang sampai subuh tadi ngantuk. Pikir ganjar ini. Melas. Jangan sumet api loh. Stop, stop. Ada dikit om. Mandi. Oh, unik ya sapi. Sapinya ngelek. Kesel ngantuk. Langsung glosor. Si panda langsung glosor. Ayo Mas. Ini posisinya. Si panda langsung glosor, guys. Muter-muter. Gak mau bangun. Dikasih air. Yuk, bangun Pi. Oh, mager.
Si pandai. Mumbul. Masih belum bisa bangun. Leman satunya. Masih belum bangun juga. Masih belum bangun juga sih. Yo, yo. Ora gelem nek ngono ki. Hei. Nek plastik tutup iki kari kayak cangkeme gelem plastik karo. Juga. Kupingnya sama ngadeg. Gelem plastik. Ya. Bener ngene kok. Yen sama Yen.